uyabona ngoba kuyakuthiwa indlala ibangulaka emadodeni ibangubulwane ungizwela ngithi indlala ibanga yes ibangubulwane angisaphathi makukhona ozokhuluma ngalapha yele ngalapho edlala ngawe ngamazwi okokuqala awusebenzi yabona angisaphathe zoya iqala lapho ke usuyizwile uyamuzwa lokho awusebenzi unokuphendulana awungilimazi uyangithunuka kungcono uthi ungcono umuntu ongilimaza ngilongithunukayo uyabo and angizenzi ukuthi angisebenzi angazi ngiphume ngephi okay asingeneke manje nana asingeneke ku2 minutes osele sicela abantu besilisa asihlonze phakathi komuntu wesilisa nendoda ukuze amadoda uthi uattract isibusiso uzos-attracta kanjani isibusiso uzosidoba kanjani isibusiso mina mamdoda angikaze ngisebenze ngiqashwe selungazalwa ngazi kaze hayi bo ngagcina ejaldini eMontclair ngibamba ispade ngenza yonke ngizwa ngani i-payslip angazi noma ilethwa imanager noma nilande eposini angazi uba ngidlula abantu abaningi ngeke ngilamba hayi nginegama nekhandela 1.5 ngidonsa ifront nasi emuva namsokake so mamdodo sonke mazalo cela abantu besilisa umuntu alalelele ngisho ingane yakhe sonke mazalo sabantu besilisa asikho isibusiso singako fune ukukhule ugcina usuyindoda uyagraduate umuntu wesilisa ugraduate kuthiwa now usuyindoda isibusiso nenhlanhla iqala lana usuyindoda kuphela angikwazi ukungena kuma 5 points ebengizowasho ukuthi ibonakala ngani umuntu wesilisa ibonakala ngani indoda kodwa ngingacosha kakhulu okay umuntu wesilisa akanawo ama break siqala lapho nama break awekho indoda isigraduateile isinama break uthi noma ucasuka kodwa ungambeki isandla indoda iya break akashawa umuntu wesifazane umuntu wesilisa uyayithela impama uma ungakalitholi itoho umuntu wesilisa ubona imoto uzuhlehla uyigoqoza uyintshontshe kodwa musuyindoda uthi ngayihalela kodwa sikasiyofika isikhathi sami uyibamba ubreak umuntu wesilisa ubona intombazana igqoka isikete esiwafu kuvela ithathula umane uyicela uxolo inqaba uyibambe ngenkani qhamuka irape umuntu wesilisa awubreakanga wayibamba ngenkani uyindoda wayibona kwenzeka lento enzeka umuntu wesilisa kodwa bese uthatha noise and answer ubreak kunama SMS ekufuna ungawathumeli uyindoda uyabona uthi ngibreak engayithumeli umuntu wesilisa uyayithumela kunamazwi esiwakhuluma nabo sicasukile ukuthi noma sesibuyisene but amazwi la muntu wesifazana ahleli ukuthi okuqala engabe besho ukuthini message so ngamanye amazwi mase isummarize umuntu wesilisa indoda engenama break indoda umuntu wesilisa obreakayo saqala kuma break ngibuka isikhathi la siphuthumeke indoda ngiyacela la kubantu besilisa siyicheke le uNkulunkulu anincenge engathi singayithola lento yokuxola nokuxolela uxolele siyokhuluma ngayo very deep ngoba asinqeni ukushintsha uthando siye kolunye kanti sisopha le yanganye abantu isafarisha lisona engasazi yenza into encane ngixume kathathu kanti ngiyathunikala na kwifamily bethi bayadlala nje kanti sesibuya lento obuyisho kanti sengiyathunikala siyoxoxa ke mamlady thi ngicela uyibambe le ayikho indoda yoba indoda ndihleli phansi kuyasukunywa yes uyasukuma muzosuke kube nomuntu osilisa ube indoda ngesilo sincengana nawe mina ngiphuma ku 14 days fast no food khonze into bese ngibona ingahambi kahle umsamo wami lo no food kune prayer ka 3 to 5 le akekho umuntu okabona inja izala abanjwana hawu lapha bephuma sibona isizele ayikho umuntu okwabona imbali iqhakaze hayibo nayiqhakaza hayibo no nje khona iuniverse ngalezo ikhathi zo 3 am to 5 am isuki namandla amakhulu akhona angisho ukuthi thandaza 2 hours ekseni loyo iba no 5 minutes shana 10 minutes ovuka kuleso sikhathi ngenxa isikhathi ngizocela ubhutsihle sizongena deep uma ngibuya lapho so abafuna mhlawumbe ukungilalela sengiqeda on this abaye kusithembiso sonto second chance
ithuba lesibili kwi prayer mamlady ngibona isandla ngibona umuntu eminza emuka kanje kwaqhamuka isandla esinamandla simbamba kanje i second chance in a lock ezandla ezibambene kanje ngifuna ubhuti osekhaya ubaba osekhaya ukubanjwe uNkulunkulu euniverse akubambe ngqi avala abantu umlomo asingaloku esisebenzisa imfundo sibheda silwa noNkulunkulu asingasebenzisi ukuba clever ulwa noNkulunkulu anginandaba ireligion okuyona ukuthi uyipi ufish awubuyele emanzini isihlahla sibuyele enhlabathini inkanyezi ayibuyele esibhakaphakeni umuntu akabuyele kuJehova ngiyayihlonipha ireligion yabantu injalo ufish ungabu clever uzobhampela amanzi isihlahla singabu clever size sibhampela inhlabathi ungabu clever uzobhampela umdali wakho wonke umuntu akabe nekhona man avuka kulona ekhaya kaZondo bese u8 ubaba ukhokha u30 imali yokudla udlula Zondo la kuhlushe kwakhona ngiqala ukugqoka isicathulo ngisemthethweni kwenza grade 6 kodwa uNkulunkulu umhla just ikhona into ekuthiwa uNkulunkulu egcineni kosuku Amen. injalo nje